Je voudrais 2 poignées de mesclun, s'il vous plaît. Setu mahad a lissou et raouzon. Une an eus brassa mahad ou français. Bebzad an vintin et te tro dek milden d'ober o refridiou amant. Stang mad e vezataou al les al légumage bio. Et puis, je vais prendre une petite botte d'oignon. Voilà. Perag et prenant du de ses bouées de bio. Et quelques carottes. La genta toute vite guarésie en nature, vite d'azon orbugale, c'est à bouestré. Bon, vite meilleur lié, hein. Aguivé vite squezelan, à labourerian douar, trop dro ramp et sbreis. À labour en douar d'un douar est propre, aga save l'oenet gant doujans. Berz braz a rar bouet de bio. Padal ezio uel lor ar prichou. Pem var nu gendre gant keror e vez ar produit ou dre vraz. Med ar priz ne ars feket ar vevezerien pe konsomatourien gendre chet. Dom jo j'ai rit penos prenant en ur modal, des brines et l'auteur à geek, keginan est en meilleur vite pesnara en dud vraiment. Ganze était on ma ben dom jo. 6 milliards d'euros et obet talvoudeg es mahad ar bio e dovil rouezek et France a bez. Ebreiz ezio birvid tre en économiser. Ouspen dovil labourer douar zoenem staliet pe o deus ket met oatan e bio din dan dek ploas. Paysantet, consommatorienne, medie farderien pe conversantet, muur mui a dud a dro varzuar bio. Mon arin da velet piou e oak tourien a mahadze, a penanz e vez pour chasse cet arbou et bio e breiz. Merci, bon week-end. Au revoir. Ebro al légumach, en deus gwelet mark pogam al labourdouar hag ar c'henvers bio o vont var raoug. Ugen raso, en deus pren e douar ou e dud, a tro et aneo e bio. Vas-y, les aigrettes caufleur déjà, c'est tu goût à ouyen pédant, on va révéler juste quoi, hein, goût bricoli, mossé, wake diez évidemment, hag juste et veillé mahadurien ervro en main. Et breiz prez da brena forzik trao déjà hag e az e voilà e obed labouragato justu hag gwerza a chaol a baletenajou quoi hein. Pe var ugen devezarat en deus da hounit légumach vez koulz ar bloaz. An darn vrasa deus ar pez a vez lakiet da boulz a amant a fo gwerzet barstal du braz. En expéditorien man au labouragato a zo vraiment staliou braziga voilà hein et que stalichou ken hag ouspen memestra en dra zo liamou reiz a zo viroaz yantaou et treni a produerien hag ar vahadurien a memez ez eus moyen diskuti gant ar staliou. A c'hasedadouze a zo kaset var l'er gant un embregerez, antererez gant staliou braz pe ispecializet. Antipoder, stalier des mespol à Plouvorn, a zastum légumach a bawe pembloaz var nugen en atanchou bio et breiz. Irio et lavo gant ouspen kan nugen paysan. Muur mui a brenerien zo, setu ma te braouik gant ar stal. A baoui dovil trizek e kresk e chif konvers eus kazi ugen dregant beploaz. Bemdez, et za camion nou kuit, karget da légumach. Gwerzet e vezon e bro France a bez, hag en loden eus Europa ie. Kaji pevstal vraz, en deus krou et e verk bio.
Alies et qu'aver boué de zarouls produit et breis, pe brochal, mais roarvezut araie qu'avout concombres, pe tomates et kreis misgenver, foues pe légumages au ton de sbrospain, pe Italia. Ave chouillé et ves gwerzet produit bio, na ouizer kere de speler emen au ton. Lezen a revezerez pe a concurrence a guignir pichouizel avez laqué des pleustres et Europa. Mais saliu brazo a ze a ben da greski memestra ep klas kinigatao ar pichou izela. Ar staliu ar beniket. En inivrasa a brudeta zo biocop. Stal konkerne zo bedigore den an dovil pemzek. Mon arama dendro. C'hwer denewant o labora de penkenta, diou vech mior in bremañ. Daouvil c'hwezek a zo bet bloavez extra evit ar bio, avar gresk e vez tout or reneilet biocop vro, hag eo bet ur gresk no doa ket an avezet a boepel, setu om kroget just mar emad, hag ya laouenom ya. Naoran an terkant million euro et au chiffre converse à Rouedat Biocop et France Abez et Dovil Huezek. Reska pem varnug en dregan et au quinver Dovil Pemzek. Des sachets des vesmior mui à Bratikou, padal, et zio crinfa kevezerez ar stadiu boutin var marad bio. Speret biocop a zo laborat gant tud ar vro, a pa nec'helon ket laborat gant Bro France, var l'er nemeken ezion la gerret pellor. En dut a zo gwest ober an difor pa zeont varaok en o menos, setu da diom diwal eus ar revezerese memestra, traoù an eus da lavaret etal, setu nom ket rechalet evit c'hoaz. La kadari varro, Drebi bio, a lechel, zo ur menos a yavaro kalz var spenou ar vevezerien. Setu ma gresk ie un doare prena al, mont varien dans l'attend. Et plavenek, et mon bleuen tepo au hat kemer attend les ad. Un implijades à la bourgantoïe. Gounitarion legumage nevin ke gwele der stadiu braz. Anterkant famil a ze bet sizun bedeganti ferme da daputo fanerat. Alors, paner avec prenet bebzun a gust 30 euro. A kavet vez 30 euro a blamour deg euro vidom ne ket kalz a nezer vich feke red vich kaout kalz a panerio evit kemer evit gelet paia hanom. Zeus antero rebez ne e c'helom lakad ar priz pep traz o distaolet diom. An antero ne zizoum kemer nebet ar c'han evitan evit paia dud, evit paia mondon. Setu a vez diesor a blamour e rankom dispartia al legumaj ober ur paner brao evito, met priz a zo gwelloc'h evidon eget kaout ur rajout gant nemet pour me gwerzet kalz ijeloc'h ar priz. Bleuen? Ben ar jeu? Maz ar jeu, gwelloc'h an amzer. Oh, gwella. Ne ket diez, kia. Pet a zo bar, se... Alors, rue Tabagar, zizinman. Ya. Mac, courge, Courge. kaol ruz, Kaol ruz, pour, carottes, golemeuz, ya. Avec eus met ar ravez, Beb gwener, et ya ie bleuen tepo da verza et legumage var marad plabenek. des ocas du Pérou. Des racines. Un peu comme... Non, il n'y a pas besoin, heureusement. C'est des racines qui ont un goût d'oseille un petit peu. Patate oseille, entre patate et oseille. Ça se cuisine comme les pommes de terre, à l'eau ou à revenu à la poêle. D'abord, je me chiquais plus j'ai dur au verre zadorstal. Simplor et viché, mais mi chiquais t'as rien près des bêtes gant arrêt à azrep, va légumage.
Damzo, j'ai mis une sorte de sentiment avant qu'elle tu benac, dragenta, on a iltra avec André ne helfen keguers André zo relous quoi d'asquer a reze ninke brau ein va kaolin keteo avalar. C'est un Michel Dragenta. Ouais. Damzonj or machat arzizun ves zo sympa kenan vit keja vit kozial mais pas vezé zo Robert Pampe Juer machat a guspen mera Nathan André ne kedes kemese quoi. Ablamon en relske guzut petaz o renam gavout var en attendre a guspen mon agleiz agazio carga discarga en auto orve charzizun ne kefal a guspense dargwen ernoz velse dar zadorn échu arzizun c'est sort a osadur a zo dagaout memestra. Ebreiz, e rank ar beizante bio a fel deo gwerza a dost pez a barek var meura da chen. Ouspen an anteraneo a zavar ar marajou. Ouspen an anterie a verz o frodioù en atan, a seiz var nu gendreg an diouto a verz dre stadioù produerien. Pen kenta da vilc'hwezek, zo bet digoret stalik e plabenek e atan ar familh tepo. Pemzek produer eus ar c'hant vro, a zo en em strollet evit gwerza o frodioù amañ. On oa ober un dra un tammig spécial da lavaredeo neke da an tu da verz en tu hag an tu da bren en un tual quoi. Setu krouet an eus ar gevredigez hag tout an dud a zo e barz ar gevredigez hag ez eus an dud a verz bon, a rese a c'hounit moniz hag a real a zo chikour da lavaredeo ez eus kalz a tout a youlvad a zo labourat e barz ar stal. Don a ran à peu près ur vech be mismet a labourat amañ. Hag evel an atao tud nevez quoi, a go deus klevet, pe gwelet var Facebook, pe var an internet. Bon, eus ket moyen prena tout an trao evit rebir c'hoaz, mais an trao deus ar vro eo hag ze a blij an dut. Var ar meaz, ez eus muioc'h mu a dud o vont da sort stalikou. Men ez eus ket nemet er mechou e c'hell er prena var eeun d'ar broduerien. Kevredigezhou a labour ivez er c'herioù da zouten ar stum konverze. C'est une isovante da classe qui est produit trop drôle à Brest, tout sec, légumes, fromage, yaourt et tièzou ferme quoi. Circuit Pays de Brest, a zo ur gevredigez hag a klesk ober al liam etre ar vevezerien o bevan e kier Brest hag a produerien douar pe lez hag a zo muioc'h war ar mez. Mon a ra implijidi ar gevredigez da zastum bouet bar stregon atan. Un droia da reont war ar meaz, an 50 km nemeken en dro da Vrist. Daoc'han an terkan ezel a ra o frenadennoù dre ar gevredigez ze. Gouc'hemen a reont o frodioù war ul lerken internet. Alors, pilier rouge, 1 campagne 0% et 2 campagnes. Pe var implijat zo en aozadur. O lavour zo kas bouet betek eistach a disinvel e Brest. Vraiment, il m'a beau d'espace en produit on ne qui mérite et tièse ferme. Azé on ne c'est relais, air quartz, air cinéma, etc. C'est-tu? L'erioù d'aspar zo e kreisker, medie e karterioù Brest evel e kerber. Pal court-circuit zo ie reitro da bepseur tut dre bibou et bio à l'echel. Camille, il y aura un moyen chou frisé et une botte de roquette. Bepsizun et en isili da dapout o faner er mahadikou a ozet gant ar gevredigez. Priz ar baner
a zipan deus ar pez a choison laka des bars. 2 aromatisés et 2 chocolats. Ouais. Ar priz ze dipan ara ouspen, eus ma an dud a paï talioù peget, ma vez au studiant peget, eus e liv e bu e ben ar fin. Ar priz a da rakont eve fe tud a labourerien douar bevan eus ar pez o deus produet, hag ouspen ze eve fe tud ar gevredigez bezan emren hag kaout implijidi gant douareoù da labour a feson. Ar c'hevredigezhioù a jikour kalz ar beizanted a fel deo gwerza a dost. Luzie deo a fer gounid ar broduerien. E Breizh, ne eus fin ebet da enkadennoù a labourdou ar kustum. Boazon da velet ar skeudennoù-se. Des saverien chatal, iget skuiz a blamour d'ar prizizel a vespaillet deo evit a leas pe ar mor. Stourm a rankon ober war ur marc'had bedel l'ar ma vez produet re. Dibo supleo tala da revezerez great gant brouioù zo. Diez eo ar vicher kouer, met certain kadennoù ne eus ket bet diouto evit c'hoaz ataou et ti ar broduerien bio. Setu pemp e gloaz en deus ket met Daniel Pochard e atan liez e bio. N'en deus tamm keuz ebet. Tabaoe mon e bio, ataou meus gwerzet tout a liez, pa vez gwelet ar priz a vez paillet a penons a liez konventionnel, ar priz bio a zo mat uriou. Zeus ket a glem. Pen kenta dovil seitek e otro €300 euro priz an donen liez kustum, par vez trope fac'han an terkan ini an donen liez bio. Al leas, zo an entat a zesach ar muia a beizantet bio nevez e Breizh. Un nebet bloavechou zo, en deus bet c'hoant mab Daniel Pochard en em stalia gantan ivez. En tchèquez oa bien, mais oa pa ket plat evit daou, quoi. Setu amañ eus pa matre gant bur, hag setu pegur en oa c'hoant labour a ganin, e do ret dea kavout un doa real hag kavout un dramenak da ober ouspen. E dovil neunek eo kroget Kevin Pochard da far da yaourt en attend gant a leez a vez produet da re. Buan en deus kavet tud da brena anio. Setu meus kroget da gwerza gant ar stalioù biokop, eus ar vro. A var l'air meus kroget gant ar stalioù vraz, GMS, hag var l'air meus kroget da vont da velet ar skolioù. Kroget meus var l'air peogwir oa krec'hoaz ar c'hiz da kaout yaourt bio barz ar skolioù. Setu meus kroget e gise, ha bremañ e vez gwerzet kalz muioc'h barz ar skolioù eget barz ar stalioù. Yar kenan eo ar stal. Diou implijadez en deus bremañ. Ra kalz traoù a zo d'ober war an ti ferm. Kalzik a drav bihan. Ma peus ran ni a un tammig vur, ni an pa matre gant bur. Ret demont da ret boet dezo, tu ret demont da labourat bas ar parkeier. Un tammig ivez, a ket kalz. Hag ret demont da velet ar stalioù, ar skolioù, evit gwerza ma peus ran. Ha kalzik kalz a traoù zo d'ober ma peus ran. Setu e final, ni zo ataou labourat. Eus ataou labourat. Hag seuz an tammig diez. Start eo al labour met fichans en deus evidant dazon. Evel ur bern peizant e diaouan kal, hag a ya war zuar bio. Virgile Blunven a zo o c'had kemer attend mor e dad. Gant ar zonjemañ, kem a nean e bio dindan daoulas.
chanchamentu ramzel ende da gaz da ben. Mezo amant erio ez eus drevraz ur metrat karez evit pep mort. Hag inti zo beva en diabarz gant eb golo. Hag ar pe vo chinchet en doare ober bio. Eo ar fed e c'helin mont Hermès, dre un nor bihan. Hag bezo do goulou en air a dremeno et trezo, enfin, vo ket koudenou evelament, pegerament vez santet mad egen pouner et en air, quoi. À un moment, il faut à Chao Neves, nous est changé de vos quasi gadra. À un moment, à Rogue, il est mort, mais dans nos tenet peptra, il vit à Dober, Bachoré. Quand 1000 € à ranko posta da gaz da ben al labouriou à locha et affaire. A ran zo be prestet dian ra gervez anti-bank et au solut à raktreskinigé de gantan. Et bio er marement et au dédénussor produit mort et qui des doire boutine. Puis et bio et man roi c'est par un mahat à zo bi entrée à gandud à zo prest da dispigne mur et vicao de andra à qualité golor quoi. Varan en ma a dement mahad ar bio e Breizh, met da ziwalzo. Muur mu a vouet bio a vez kinniget deomp, a crin eo pouez ar stadiou braz, da deur ele vez ez eus ne lak feket an rache da zigreski gouni d'ar beizantet. C'est zo risque ur stal bennak pe mais après dehors ar prisement si tu ober ar rabat quoi. Ar rabat ober qu'on ar prise avec droit quoi. Puis grandal on a la zoret disken, hag niz vont dans la boîte evit netra. Neus ket daon rag ar stalioù braz, rag em eus fichans en dud, e maen o kreski o doare sonjal hag e deon mur war zu ar c'hanvers varaun. Quand m'avait ken labouret d'assemblès, mais je suis chance et chom au labourdou ar bio, garder speret de créer à Reis. Ni ve van rae muioc'h evel ezom ul loden eus tout ur rouedat tut neket evit d'ober ar c'hant pe evit d'ober non ni zo ahe evit ve fet pepini eus e labour. Miga van raze matre dreist, ya, poene ober an dra bennak, ya. Rede o deomp diskouez hag lavar crin et o ez eus tu ober en doare disinval hag neket daou kreski atav. Hag evre degechou ar an gober bruderez, kavou klas tud evit pren a bouet bio, an dra se poezus evit ni non ket gouest ober tout o munan quoi. Goudet, d'al sonj e chomeur bern d'ober, evit ma teufe ar fet da bezangouez da drebi mad evit e c'horf, evit esperet hag evit e endro, un dra possible evit an ol.